Aleluia, tata o que fia o ko sa mo mai. Ane afina tau lave ki he hoko mai la Maria Moni, the spirit of truth. Koia ai fetongi o sisu ai kakano. Pia pehe e sisu e sayang e ke waru ka omi hang fetong. Te waru kore ke tamai ke le omi. Ai fetongi koia ko la Maria Moni. Oh, comforter, another comforter. For what happened to the first comforter? Kau, ame ho ke uluaki comforter. Eh? Exactly. Kau tua tau firma o fala tau finale o tua. Ko pau ke hoko mai a tua ko la Maria ko la Maria ko la Maria Moni ke how we are no more walking around. Ka how we are enough for the tatoro tapa le kale in your body and my body or house or te pale I ho fale mo hok fale ka fala ni no foi maman ko. Pe la Maria kai ko tua o tape ka la ke walk around with the same Jesus that was here before in your heart. But when Jesus came, with time in the Moni, he brought with himself all the assets of glory, all the assets of heaven to give it to you. Amen. Now you can imagine how lucky you are, how lucky I am. Oh, where you go? Oh, no, for you to tell my penny, he come at time file my. But nobody to teach us how. They told me I pay. I grow ko ya hitaptaria sisu. Tonumia, o hange ko tonumia ai vai ko ya seko pe. Yo no ngahi he ka fistia. The pere vai seko pe, we don't need to dig up another well. All we have to do is to whakamaa. Ai uri. Pe moe efu, moe akau, moe veve o tonumia I uaki vai. That's us now. Ko tau tō rewa ia. Ko ne tonu mia he kakano, ne tonu mia he tū whakoro. Na e tanu ia he whaianga, tanu ia he kamamata tohi. Kai whaianga e whaanga kua siara tainu whinangana o tua, ke reveal pe whakae a mistake o ia, ko e hoko mai, a laumari o whare e te tau tōru, o nofo e te tau tōru, o ngāwe e te tau tōru. God wants to use you. You and me, you and me are dust, you and me are dirt. It's a sign when we die, when we finish from this world, e alu ko tau e fu, ko tau kere. Amen? Kai alu ko tau la mari o foki ke fitu na hakia. Ma loto ia. So what we are going to do he to enga tau mo'i ko tau tanu maki e tō tahu e ke mo uilele mo tupu afe dictator. If you want to find mana e ki a te koi, build up your inner man. Wafe mawe fai longa mga he mana mga he mea katoko ia, build up your inner man. If you want Jesus to grow in you, build up your inner man. That is a priority. Pau whaanga ta whakafoki ai, mea ko ta pēo ki kai ke mawinga pae ki mui, kai hawa mawinga ta hako whakatupu koku ina me. Na hoku spirit man, ke tupu, ka lau ke tau matu o tua. So yesterday we talk about ki ngahi kifti. Ano asi ko ani e tau whakatata. O tau whakatata aki a te vita.
Mo hoko ma ala ma le te ia. Ka wake ramo ilo te vita ai treasure, ai koloa ko ia o kuha mo eki o whaawai. When we see David's heart, you exactly think about your own heart. Now how ia koe tau te kia hawa u kifti o ia ui kai ke o tau maa kotoa pe. Ka koe whinangara ki he ne tufo tufa ke tau taki taha. Ai hi vai mea wa pata 9 is already stored in your heart. I hiva ko ia. When you come to a time of need, wherever, te ke lao peo pull out from the main inside. I feel ma ko ia, I keep ko ia. I remember I already told you, he kamata mai fotu ai siasi Amerika. Na kai kia hatahi ke lea whakapalo fisai ko au pe. Pe kai kia hatahi malang whakapostol ko au pe. Pea tokoni mai tokoni ko e ni. Pea wataimi koe whakamoi mahaki. Ko au pe. Pea alupa wataimi ka mata e whenga ke fisiki mai, ke whai mo tata e fukotoa peo e tu whaolo, ka e a my real man inside. Kala wale wate nau whai. Whaia, o whai ako koni, tā koe fufu e loto sia sia ka whamoi mahaki. Ai kau wibi, ai kau taki loto, ai kau ha, ai kau mana, ai. Amen, ye? Koe tau whenga he sasi koe ni, ke tau hanga pai, ke he mea katoa tau whenga ke tik up, ke whetaptapa ke a kola mai suele o fufu hongo loto. I don't refer to only men. Koe mea te tau e women mo men. Panamu fu very, very slow ke pike women to be a preacher. Koe usio koe ke lawa whātou hinga penelea. Ma whaina whamai o wau ke tako koe ni, ko whapapau e pull up a women. Women with fire. Women with the man inside. Women who are mature. Ke nau marangai e prosperi. Because the women are better than men. Kano inga he taime ulea ni iko ilo. Sorry ato mene o koe te blau whakawhawahi. Ka pe whakawhawaha. Ka ma alfa me me poane. Wato wa te women ni he ngahi meni maranga e ni ihi. Tau pe esa iane ke ulu mai, pe ke sio mai o tua ia you are a woman. O you are a man. Ne sio pena ke roto me lau mari koe me tangata i roto. Koe ki tau tō koe tangata koe roto. Ai lau mari roto koe koe whiwhini me koe tangata. It's a spirit. And God is a spirit. Amen, eh? O tau whiwhi arani. Koe wana koe ho mo ai gift. Keep practice because we want to see the power of God. Accompany your gift. Pego mea pea e toki ngā ue ai o ora ke kakai ke he, when the power hits, ai kakai. Amen, eh? Tau whiwhia wanai gift koe ni tau tui, e toi saia, tāwai whāles tātaha, ka mō ka maranga, tukirangi pe maranga mai o tua i o mutu. We want to see God, to hear God preaching in your mouth. So from today on, it's not hard. You start to learn to keep your mouth whaki hongutunga ai o tua. Ke lea. Te ai ke ame hongutu ke lea i ua whaki horoto ke lea ai o tua. Mea rau ke ofia lawe kia he mea ofu matatung hiki ai o tua. Koe uhinga ai gift ke te hanga ngawe. Use your gift. He nai o atu ke tuku noai. Pe whakamohe, pe awe ia o si put in a box. Ko hinga ono atu ke ngawe. Kia te awe whanau he whai ako a si. Ko whaampe ke mana tatau moas. Whawhisi kita mani toi whai ngawe o kui kai koe kutare niti. O kui kai koe ku gift. How kita concentrate he te gift. Hape kita ia, o ma, pe tamai me fofora, kokoe o ke whama, te ke mau pe ho hua kau me ho whama. Kokoe o ke a whai ngau e koe te ke tupera ka
way. Ta wele fiha fang fulu te we famanaki he ta koini. Ai ngawe koini. Kai ha mea ko whai ki ngawe ko whai. O ku maa mai be mea I ti tola o tau hi aki au. Mea ko monia o tua. Na aku alu au ia osi a eku ki ngawe a ko peau alu ngawe he whare tui tui inu sila. Peau alu he whare tui tui ke whare ngahi kulo. Ose ngai ngahi kulo ala mini umi ko ai o ko sivi ko a uni mea ko ia whakafole I ti ia. Kawo oi peo ko I he potu hara. Ko ope kai ko kui o ku ke walu o sivi e ka olo kulo. Ka whaiatu, I kai peke unga ue au. Ke whai mena ue au kia I he otua. Iyo. O abe mau kai, kua kape a fumoto a Samoa ia. I whare ngau, pako ulea atu tau. Pea, opa tuku o lea kovi. He tau toka la. Pea tari mai he Samoa koe ni. Tā puno tūna o rato ma o whapuna ki tū. Pama ke. Pea osko foi ke koia. Pea ui lewa ki maua ki ofisi. Pea mai lewa he pule. Ko mea iho o mo ke. Te whaia lewa ki maua me ngāwe. I was disappointed. Ta koe koe a koe meni ai o tua, ka pahe kai whaia kita. E hoko atu pe nofo hara, I he kifti hara. Ka kuhinga ai whaia, ke te anulewa pumi, ai mea na ai ngahi koe ki ai he o tua ke au. Amen. Te ke ora puka kulo ke tatau mo whaia ko. Te hanga pe he whaia ko, o whiki koe mo ke a ko. So I went back teaching in Sunday school. Pea o se tau e tolu pe whami ai, ko promote hake au, ki he ha teach ai youth. Utarani New Zealand. I never went lack of any money. Koi kids, koi ne au pe he taimu whama, they always bring some money, some food, some fruit on my mouth. Ka ua ko ui, ki maua ke maaru kamata ngawe whawhika mo koulam, we were fully supported by people, different places in the world. Now, ta ua ne ua fulu maua I he. Koto tio a tewa, tau whawhote tai whamaro iki. O ai siana pule ngāwe, ke ne hanga tūri au me ngāwe. Ta koe koe ai, get out, you are in the wrong place. Get out. Ta koe koe apoi mene na whahe o tua. Ai kulea koto, what is your gift? Please, move kia. Obey. Kapau e tukuange e ase ne ngau pe tola whia ngau e wik. Tau pe he uta hafe he wik. Pe hau ia hapa whrala pe ke ki kamata pe hane ki klasi ana he. Pe tō pe tō wha. Tene ai pe hane ki whea ki ai. O lele pe o alo increase more and more. Amen. Yeah? Well, money belongs to the person inside. Punoa ngai ni, ka pe maha mea, lea ki ai, tache la maria o mea ki ne mai e maa. Arase la maria ko ki ne o mai. Then he will do that because he knows he needs it. Put God first, then he will provide the rest. So today I'm going to talk about kokoe koe whaifekau. You are a minister. Lea katoa, I am a minister. I am a minister. Koe ai? I am a minister.
Lang ke tahu katu, tuang aku leh ke kau fai kawa. I am a terror neighbor. Take care of your word, for I am a minister. Omo, toki, doia, he ahoni, omo, tau, kitu, ngofuru, lima, ngofuru, ngofuru, koe fu fai whekauko. See? Ka kua toa te kau whai whekauko rahi o kape, pe ana whai e moema. Go back to the word and learn that you are a minister. Okay, we guys, compare minister, compare wow. Tahu não falam que eu faço cal. Tá com a coisa faz cal que a gente vai ilo. Mas foi bem a coisa, o que vai fazer cal é tem o mamani. Faz cal é mamani. Koi futangata aku kola fopo to poto inua so te hina aloto pe atu lewa futeunga uri o kirata seloloa pe silipa pe akwai no sea otu mo ai fale lotu pe akwai sapa te kato pe fai no frafe when green basket pe akwai se hikitaki o kui holo e tai no na conference fata wai. I'm not talking about the worldly faifekau. Pakai me faifekau o tap ke lea mai ia e sia ki ai. Tau whawhi e ke kau faifekau ko ia. No, I'm talking, you are a faipui ai tangata koe iloto. You are a servant. Koi minister, koi for service, I otua. And you are called to be a minister for that service. Per quanto tono, che farà tono, ai fu foi me a motua coia, coi fai se cau. Per tanto ia e hataha esse assim. Per fazer que leva ia. You are in a wrong direction. And you are going to miss your reason why you were existed in this earth. To know that you are called by God, serve. You are called by God to serve. Every believer who already accepts the Spirit of God, you are a minister. Hego pau ke fai ku ia tama yo. Ko pa ke hoko ko fai fe kau ai tama yo. Kono na na be ta la kon ta to kan mai he ta lu ya ku ke loto ma. Ai ta ho ilo. Amen. Fora ta no fo he me ahara. Para he ele to ko me a. Ko hai be o ika minister. Who is not a faifeka? Ko taha be o no fotu ai ala mali o loto. So a faifeka, you must pass or lava get qualified to be the house of God. Some of you say you are Christian, but God is not inside the house. Am I? To be a faithful, you must make sure that you are housing people not for fale ala
mai iho tempai. Think about it now. Kore tawele, e kai kata tento parafuia e otua. Pea hata tento fenge ka kam faputuita. No. O asia pea ea. E ase mea keheia ia koe. Hei ko pote me, ko se tale si suta mo hapa ma lotu pe ma uako pa ke au hiwe mo fai unia ko ia. Ka okuha, o te ekte ke qualify koe, ke tapane kare ai o tuai koe. Koe fai te kau koe ta, o tapane kare ai o tuai lotu. When God, the Spirit of God is inside your heart, you are qualified to be a tabernacle. There you are qualified to be a temple. See? Pango, he koe tau ngau mo tua whae pia ho fi. O kai whakamaro. Pia tola ia kakai, o ngā pehe o ngā tonga whai whare o tua. Kau kai ke hufaki ia e o tua. Koe mai ngā pēr palasi. Why the palace is important? Because the king is in there. Whaaru mā pēr whakalele whahanga tonu mai mo ki api ko ia I hawelu. Ko hanga tonu mai pēr tau ke palasi. Pau whaasio me palasi. Pēr I longa pēr taimi ko maha ai palasi kai kai tu I. O kulingo ringoa ke kaka kai ai pe a vaoa pe a kuretina pa tae ore foa te palasi. But when the king o kui ai koe ai tui I he palasi o tui o kuoa palasi. O kakai a palasi, o loa a palasi. Everybody wants to go there. Ke whare koe ia. He koe ne mahu inga whetu koe ia. Because the king of Tonga is inside. Your body, your temple, Mohaku temple is very important because the King of Kings resides or lives inside me. Back to the Whaifeka. Ko ai, ko koe ia ko minister ai tui. Pene kore mai, can I use your body? I want to use you. But the reason why you are existed, because I want to come inside and use you. And after the seal, can you find a color ma'au? Kwa honte the seal, o ne kole mai, can hawa me ngawe aki koe, pia moau. Amen, eh? Amen. You want to use. I te wai atu. I want to put ia koe. He koe lau maria. O kai koe tangata o he loto tangata. Ka koe o tuo o lau maria. Ke o ngau e aki hosino, hokakano, ke pua. May I use your hands. May I use your mouth. May I use your feet. Ko ia hoko mai lewa. Iho e tau whakatupo tau tolu. O whina ngaro ai o tua koe whie maui o tua. Ke hau o manga. Ia koe. Amen, eh? Kono hinga ne whiri ai sevaniti. Ke ne mea ngaue. Ke ne mea ngaue aki hongu. Ke malanga ia koe. Ke hao whai ako ia koe. Whakawhetai laki e ki ai hao ai otua o ngawe ai sewe se ai e ki ho mo'ui. Peke ke ngatai ke hao na uraki hao pe asisu o whai e whatongi ako ia I mamani o ne fufure wa ai kau ako. Wash the disciples' feet. And then he served others.
by providing for their needs. And then, he bear the burden ay makasia ka kay kehe. Kakuto yai be ay whakakinga o ke o whema o e otua. Ke hau o counseling i o tu ke ka kai kehe. Wai ka kai counselor le mo pare ele. But that is God inside them. Ia ia tai ka le hau o comforting others through you. Can I will give to others in you. Amen. Can I malama yakoi? We're not supposed to preach ourselves. Let Him do it through us. Come pe tau fai koe ana le lei. O ki me me ko le firma o kai le malama o tua. Okay, malama koe e. Ki whakatui hau whalea ake lea. O ange whohe me lere ki a te whauna. Argo he beg sito tau mea. Give him the driving seat. Kai hao ho lere. Amen. When you drive yourself, you end up in trouble. You got to get ilo koe ta way ahead. Mauki apini koe ngawe alua koe klina koe kuki koe washi pea koe ako pau pepe koe mako he fini koe ni hono i liwe kau kai ke hau e ke lotu ufia pe whaita tak lotu ufia he kai ke hau ateni lotu ufia kai toki fai e lua mea kai la e vika o fai ko e taki atu o mo whakamaa mo fufuru e te leti mo aina mea kai. And I started to see that God works through lua. Amen? Hafu mana o loa pe he whau. Hafu iwi lahi pe he whau. Koe na tau lau ke kehe tau ukifi. Oi tane whangai ki tae ai. He tau taktaha ngā wei e tau kifti. Kalau tānoa. Te mawe o tua ke malanga e tau tōru. Ke ngā whasketari e tau tōru. Ke taipe e te tau tōru. Ke ne hao neti e te tau tōru. Ke ne whai e mea ko tau peo use your body for the service. Amen, Tā koa koe aonga pesi o tau ki te whale. Koe mawe akia e rotua. E a une wa koea, koe toko taha whai pui ai rotua. E koe la wari. You are a real minister. He i kai te ke nofo whaka futa pe whakamā o lunga. Pe sēmi koe. Hangi koe whai whikao. Kāku pe hau koe whai mena u hinga o tō ako to hofa u. Ko hau au o pi a servant. A servant. Hau koe kai pui o tua. Koe dau sio koe. Whasio wea ki a simaru. Hene mau e whakoroa koe koe ngā whase vani. Ka ause e tau rotu koe ten whetu koe usea. Ka kamata rotu ten whotutu. Ka ause te, ka te au ia whawawe au ke huki toa whai mo alku ke pā. Alku ma mea ke winu. But for simaru, be a servant. Hei ira bua whea e kurofo whaamu. Ke si o makakai ka au koe palesteni ko whotutu sea. He koe real servant o le whai pui a otua. Au te alo sea.
Kako rio vai uio oku ke te mai me ala, but at the same time, to find me as a servant. Ko hai ne fufulu a e kuipu, hai ne fufulu e peleki, fu e me le whare. Tau nofo si o kaito ke ke ngau a me le whare, mo kutu o atu heni, o whai a ngau e koi. Koi ai, ko koi a moa, koe toko tawhai pu ia, ai launga i o mo ni i roto. Whatever he wants to do, e koe, tene lea holoto, please. Ara to to maha tola te wango ia. Fuaki ange ia, ki toko takoe, heu whikai. Ato te rei haki haka, whama me wawi, heu whi mau e saike kaina, hanga tonu me pepe mau. Raka ia to whanire tika tere, heu whi mau ia ke ia e hamai mawhana. Si tau stati ta whong ai o tua, tau ilo ta koe tangata, whai whekau koe ai o tua. Whiwhine, whai pui koe ai o tua. He said, may I use you. Ato taha koe a ngā kai, hanga lewa he 80, o ngā we ake to taka, and then apart all, he gives you power, if I can have it. Amen, yeah? Jesus for 3.5 years when he was on earth. Dahil na tau e tolu mo konga no fasisu e mamani. Na ne whai e ngau whaka sevaniti. I kaito ia hataharata. Koe na palofita koe le taha peka palofita. Na whai ako koe pere le taha. He kau whai ako po koe la pai. Na ne serve ko evangelio, ko ia pere le taha evangelio. Na ne whai e mea ko tau pere, kanga tau ko le taha pe ia. He did all for 3.5 years. They're 100% right. Pene pere la. Ko rau. Te ohi foa ai lamari oi moni. Ke ne ngāhi kātou ka kai honi hame pe koa. Just like me. Just like me. O tau koroa la tāi i au koe. Tāne leke e aho a Paula. Ke whainga le volo i e ne whahai a Filipai uraki besu a taha. Koe mea kia ki tāko te mo'ui ko kala isi a tā. Taimi rai tau pehe, tau turi ke maurunga taha, tau turi ke tau ongo taha, tau turi ke tau huko e lai taha. Tau kuhala ia, mo whakawa Paula, koe ku destiny aku, koe ku turi ke kaisi a taha ku hoko. Amen. When we reach Christ, we die to ourselves. And let Christ run our life. Te tato tu e mo Paula. Tā koa koe ku mo'ui. Kui kai kei o Paula pa ko karaisi ata. Ko whakawau ke kui ho fofonga. Kare sio ke te toa. Sio koe hae lahi ho lea te ke a me ko Paula. Meni nai te lava lea. Kui kai kei o vikao. Kui kai ke o Korinia, kui kai ke o Sonia, kui kai ke o Vilaia, kui ngoi aku o skalaisi a tāpia. Every bit of me is Christ. Every bit. Hallelujah. Rotongo le roa kui tui. Whakawau he mea o pui he o tua ke te whai. God called you to be a servant, to be a minister. E ke whai ene puimenta whekau ka te koa. And then he will provide you the power to do.
Maro. Hake. Te rata Efeso fa. Desu ano. Vestata, fatata, Efeso fatata. Per fuanchi e ia hani o apostolo. Hani o profeta. Hani o evangelio. Hani o tau per fare Mofaiako, koe uhi, ke osi saune kakai lotu mai ngau e tokoni. Mo lama hake sino kalaisi. Kai o ke tawa usia ko tape tuitaha ilo taha ke alo lotua. Ke a usia tahata hahawa. Ke a usia aifua. Koe lahi kakato kalaisi. Koe tawa whanonga ia. Pada whanonga ke oso singa malie, hota angano ka kalaisi atata mo ui. Hawa, langa siasi. Ko hinga o atu kene whaitekawa kuia ko Farm for Ministry. Ko na mea ia whalele ako tau siasi. Whalele ako tau siasi. Ke ia haka apostol. Ko parofita. Kau evangelio. Tau me vai fai fecau. Pea vai faia. Kita gola viati. A Efeso fatata. E que hake o tua. Ko menen falando foi esse. Pea vai hane kaveima. Que unito umane nima. Que ai si moi tangata ke hahawa. Make them sound. Ke kai mata wheno whakahawa ki nau tōu. E tau kawinga. Ke tau hahawa. Ia Christ ke tau rea whatamu paula ko mo'ui. Ke kai ke o paulau. Ka ko Christ ata. Tāne rea tangata ko lawa ni kawinga ko au. Hita koi. Finish. Ke tau pēra paula. Ko pēra mai au. Que I will be with Christ. Kawa oi ko motor o ko ke mo ui ai. Nia pe tangata ke hawa. O se whaame ke a. Amen. Tai no whaio to ui ai. Ko e ka veinga i o e whai whekau. Ko tau ai ka kai ke hawa mana roto. Ko kai ke tau hao to o whaka Fafaahi, please. It's a wrong reason. Pea ka te wera po ano hinga, o ko a kaya tango to peke whea kanko whai whekau. Ka o se maha anga te whai whekau o wake tau e te kawenga ko hafa o ta kai wesiasi. Ko tupu e kai siasi, ko kalaisi a taa e kai siasi. Ko no hinga e te whai whekau. Ko hinga e whai ako. Ko hinga e evangelio. Ko hinga ko apostolo. Ke hahawa e tangata mo kalaisi a tae tangata. That is the fivefold ministry. Ke hepe pēha to aku ko ministra koe. Ko e whai whekau koe. Ke heia. He kautama koe ni. Ke he kautama koe ni. Me tuunga maunga ko ui tatu kahe o toa. Ke tau hoku koe ne kau whai whekau. Pē koe ne kau whai kuhi. Amen. Lea katoa ko whai pu ia wai o tua. Whai pu ia wai o tua. But ewa i koa siuku tu tōwete. Heu ni whia mea ngau e a koe. Ni whia lea i a koe. Maranga i a koe. Whai uni mea kotoa to kotoa. I hoa mo ui. I tell you another secret. Ka te meu maranga. O whia mau ke powerful e marama. He kai te, I have to stay in film o tua not less than 8 hours. Na whalea whia. No whai he awhi koe a koe lau mani. But you know, then you get hot. Whapukui pēa mō se sena, no whahe mō ngā, pēa hau ia kua.
Uhule skai na e hono ta pane kai. Tama ko lo toku overflow. Ine feo hi. He vai taimi pe ko o whakahau ko ai. Tau pe he koe lau mare mani o ni. Pea ko hoku ki lau mari e. O mea le wa whai he te maranga. Pea feo hi. Pea ku alu au o whakataha mo e. Nga mata ke maa whanga pake vera. Mata ke tatara tuka toko ngai mea rahi. That is the secret. Kau tai pawa ko tope. O ngā tara mai ke te au. Pea mo maa mani. Yes. O ki kai ke ha. Ke vāo flo feo i mo. No meta wat. Ko maranga kumaha. Ko maranga furi aki. Oku aki heno matau o runga raro. Foki ki roto. Ko hano hinga. Ki wā mama. But the secret feo hi pia moia. For many hours. Figawa. Ike ngasta peria. Kore ke ai bi. Oki kai koi bi. I'm sorry. What is power? Power is God's action. Koi hai power. Koi ngau e ai otua. Koi ngau e la mali. When God acts through you, we see the power of God. Afitai na koi. Koe ko kore ki ka wesibi ki na whaia ka wiwa. Pea, oska o te pange lewa ki. Toka ni ke ni anga pa os. A tau whio ki o kōko hini.